Urubuga rw'imikino. Urubuga rw'imikino ni ikiganiro mugezweho na Good TV Rwanda. Umupira w'amaguru uri mu bintu bihuriza hamwe abantu benshi cyane kandi bagasabana. Kuva umupira w'amaguru wabaho, habayeho abakinnyi benshi bakomeye kandi bagiye bakora iby'ubutwari. Niyo mpamvu buri munsi kandi kenshi abakunzi ba ruhago bagenda bibaza ibibazo bitandukanye, bibaza abakinnyi babaye ibihangange kurusha abandi mu isi. Niyo mpamvu Good TV Rwanda ije kukumara impungenge zose n'amatsiko z'abakinnyi ba mbere 10 b'ibihe byose mu isi. Ntucikwe, nkwibutsa utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora ukaba uteye inkunga iki kiganiro ndetse n'ibindi biri imbere. Turabashimiye cyane. Mwabyiyumviye rero, uru ni urubuga rw'imikino aho tugiye kurebera hamwe abakinnyi 10 b'ibihe byose ku isi yose nzima y'Imana. Ni ukuvuga ngo tugiye kurebera hamwe abakinnyi 10 b'ibihe byose ku isi yose mu mupira w'amaguru. Bakunzi ba ruhago rero, muze turebere hamwe abakinnyi 10 b'ibihe byose babayeho. Ni ukuvuga ngo abakinnyi bagiye bazamura imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago, bagatuma ruhago ikwira hose ku isi, bagatuma ibyishimo bya benshi bizamuka muri ruhago. Ngira ngo iyo tugiye kuganira ku bakinnyi ba mbere 10 b'ibyamamare b'ibihe byose ndetse n'amateka yabo, duhera ku mwanya wa 10 tuza ku mwanya wa mbere. Wakwibaza ngo umwanya wa 10 ninde, wa 9 ninde, 8 ninde, 7 ninde, 6 ninde, 5 ninde, 4 ninde, 3 ninde, 2 ninde, 1 ninde, nk'umuntu wicaye ku mwanya w'icyubahiro. Ntucikwe rero n'uyu mwanya tugiye kubagezaho wa entertainment, nk'uko bisanzwe twabemereye, kandi buri munsi ko tuzajya tubagezaho ama entertainments atandukanye, gospel entertainments, iyobokamana ndetse n'ibindi biganiro byinshi byiza byakubaka abantu benshi kandi byatuma benshi barushaho kumera neza cyane aho baherereye hose bakagubwa neza. Nta handi ni kuri uyu muyoboro mwiza wa Good TV Rwanda. Good TV Rwanda ibazaniye ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo bya buri munsi kandi byiza. Ntugacikwe rero n'ibiganiro bya Good TV Rwanda, umuyoboro wacu kandi mwiza. Tugiye kurebera hamwe rero abakinnyi 10 ba mbere b'ibihe byose b'umupira w'amaguru ku isi. Ni ukuvuga ngo ku mwanya wa 10 turahasanga umukinnyi witwa Ronaldinho. Uyu Ronaldinho niwe uza ku mwanya wa 10 mu bakinnyi b'ibihe byose, mu bakinnyi b'abanyabigwi bya nyabyo, mu bakinnyi bagiye bazamura imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago kuri iyi si nzima. Uyu Ronaldinho azwiho kuba yarabaye umukinnyi w'igihangange, azwiho kuba ari umukinnyi wabaye umukinnyi w'indashyikirwa cyane ku bitego byiza Ronaldinho yagiye atsinda. Uyu Ronaldinho nawe yashyizwe mu bakinnyi 10 b'ibihe byose ku isi. Uyu Ronaldinho yabaye umukinnyi w'icyamamare kandi na n'uyu munsi wa none aracyari icyamamare. Uyu Ronaldinho ndagira ngo mbabwire ko uyu Ronaldinho ni umubreziliye. Uyu ni umunyabrezil, ni umukinnyi wazamuye imvamitima myinshi z'abanyabrezil, azamura imvamitima myinshi z'abantu batuye isi muri rusange, bituma ashyirwa ku mwanya wa 10 mu bakinnyi b'ibihe byose mu mupira w'amaguru. Ni ukuvuga ngo mu babayeho n'abazabaho, uyu Ronaldinho we yicaye ku mwanya wa 10 mu bakinnyi b'ibihe byose ku isi. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 9 hari inde? Ku mwanya wa 9 hari umukinnyi w'igihangange nawe wicaye ku mwanya wa 9 mu bakinnyi b'ibihe byose, umukinnyi nawe utazibagirana w'umutaliyani. Uyu we ni umutaliyani, yitwa Paolo Maldini. Paolo Maldini
ni umukinnyi nawe wicaye ku mwanya wa 9 mu bakinnyi b'ibihe byose ku isi, akaba umutaliyani. Uyu rero bagiye bamukundira nawe uburyo ki yagiye akina umupira kandi akawukina neza, inama nyinshi yahaga abakinnyi bagenzi be. Uyu Ronaldinho yazamuye imvamitima myinshi z'abataliyani ndetse n'isi muri rusange. Paolo Maldini, uyu Paolo Maldini yazamuye imvamitima myinshi z'abataliyani ndetse azamura imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago aho bari bagiye baherereye hose ku isi. Uyu Paolo Maldini yabaye umukinnyi w'icyamamare, bituma nawe ashyirwa ku mwanya wa 9 mu bakinnyi b'ibihe byose. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 8 hari inde? Ku mwanya wa 8 turahasanga umukinnyi w'umunyabrazil, umukinnyi w'umunyabrazil nawe wabaye icyamamare cyane witwa Ronaldo el Phenomenon. Ronaldo el Phenomenon, benshi bagiye bamwitiranya na Ronaldinho, ariko uyu we yitwa Ronaldo el Phenomenon, umunyabrazil. Uyu nguyu we nawe yabaye icyamamare cyane muri ruhago, bituma nawe ashyirwa ku mwanya wa 8 w'icyubahiro w'abakinnyi, ni ukuvuga ngo bibihe byose, abakinnyi batazibagirana bitewe n'ibigwi byabo ndetse n'amateka, bitewe n'ibitego byiza batsinze. Uyu nguyu nawe ari mu bakinnyi baza ku mwanya wa 8, akaba umunyabraziliye. Uyu nawe yakoze byinshi, yakoze iby'ubutwari byinshi, yakoze byinshi kandi byiza. Uyu nguyu benshi bagiye bamukundira ibyishimo yagiye abaha muri ruhago, inama atasibaga gutanga muri ruhago. Uyu nguyu nawe Phenomenon nawe yabaye umukinnyi w'ikirangirire. Twagiye rero no ku mwanya wa 7. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 7 hari inde? Hari uyu nguyu witwa Alfredo Di Stefano. Alfredo Di Stefano ni umukinnyi w'umunyargentina. Uyu niwe uza ku mwanya wa 7 mu bakinnyi b'ibihe byose ku isi, ku isi nzima. Uyu nguyu Alfredo Di Stefano niwe uza ku mwanya wa 7, akaba umunyargentina. Uyu nguyu benshi bagiye bamukundira ibigango agira, umuvuduko avudukana umupira agiye gutsinda. Kandi uyu nguyu Alfredo we azwiho gukinana umuhati, azwiho gukinana ubwenge, azwiho gukinana umuhanga. Uyu yazamuye imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago ku isi. Uyu nguyu ntabwo twavuga yuko yazamuye imvamitima z'abanyargentina gusa, ahubwo uyu nguyu Alfredo yazamuye imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago ku isi, mu isi yose nzima. Uyu nguyu Alfredo Di Stefano ni umukinnyi w'umunyabigwi bya nyabyo, ni umuhanga cyane, byatumye ashyirwa ku mwanya wa 7 w'abakinnyi b'ibihe byose. Twagiye ku mwanya wa 6. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 6 hari inde? Ku mwanya wa 6 hari uyu mukinnyi w'umufaransa witwa Zinedine Zidane. Bakunzi ba ruhago, bakunzi b'urubuga rw'imikino, ndababwira ko uyu nguyu Zinedine Zidane yabaye igihangange, yabaye umunyabigwi bya nyabyo, yatwaye Ballon d'Or menshi cyane. Uyu Zinedine Zidane yatsinze ibitego byinshi cyane. Uyu nguyu wewe ari ku mwanya wa 6 nasubirwaho mu bakinnyi b'ibihe byose mu isi. Ni ukuvuga ngo uyu ni umuhanga cyane, benshi bagiye bamukundira ubuhanga, bamukundira ubushishozi bwe agira, ubunararibonye bwe. Uyu ni umuhanga cyane, yicaye ku mwanya wa 6. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 5 hari inde? Ku mwanya wa 6 hari uyu nguyu witwa Johan Cruyff. Uyu nguyu we ari ku mwanya wa 5, akaba ari umuholandi. Uyu muholandi Johan Cruyff yabaye umukinnyi w'igihanganze cyane. Uyu Johan Cruyff yabaye igihangange cyane, nawe yazamuye imvamitima myinshi z'abaholandi ndetse n'isi yose muri rusange, kuko uyu nguyu we azwiho kuba afite udukoryo twinshi, uburyo atera umupira, uburyo atsinda mu izamu. Uyu nguyu we ni ndasubirwaho. Uyu Johan Cruyff nawe ni umukinnyi w'umuhanga
kandi yabaye umukinnyi w'igihangange, bituma ashyirwa ku mwanya wa 5 mu bakinnyi b'ibihe byose. Uyu Johani yabaye icyamamare cyane kandi na n'ubu aracyari icyamamare mu isi. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 4 harinde? Iyo tugeze muri iyi myanya, bakunzi ba ruhago, biba bishimishije cyane kuko tuba turimo tugenda twinjira mu banyabigwi bya nyabyo. Ku mwanya wa 4 nanone hari umunyargentina. Uyu munyargentina yitwa Diego Maradona. Uyu nguyu Diego Maradona nawe yabaye umukinnyi w'igihangange, ashimirwa udukoryo twinshi, ashimirwa uburyo ki yagiye akina umupira kandi akawukina neza mu gihe cye. Uyu nguyu Diego Maradona nawe ari ku mwanya wa 4 mu bakinnyi b'ibihe byose muri ruhago, mu bakinnyi amazina yabo atazigera yibagirana muri ruhago. Uyu nguyu nawe yitwa Diego Maradona, izina rye ririmo, yicaye ku mwanya wa 4 mu bakinnyi b'ibihe byose. Niwumva ngo umukinnyi ari mu bakinnyi b'ibihe byose, bakunzi ba ruhago, aba yarakoze. Uyu nawe yarakoze cyane. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 3 harinde? Amatsiko menshi cyane. Ku mwanya wa 3 harinde? Ku mwanya wa 3 harinde? Uyu ku mwanya wa 3 naho hari umutaliyani, hari umuportigale. Ni umuportigale w'umuhanga cyane. Umuportigale w'umuhanga cyane mu bakinnyi bagiye bakina neza cyane. Umuportigale w'umuhanga cyane witwa Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo niwe wicaye ku mwanya wa 3. Ngira ngo benshi bari bazi ko Cristiano Ronaldo rwose niwe bamufataga nk'imana y'ibitego, igihangange, igikura nkota. Cristiano Ronaldo yicaye ku mwanya wa 3 mu bakinnyi b'isi yose. Hari impamvu uyu Cristiano Ronaldo yashyizwe ku mwanya wa 3, nuko imbere ye hari abandi 2 bafite amateka akomeye cyane. Uyu Cristiano Ronaldo yakoze byinshi kandi byiza, yarakoze nawe ni umugabo. Wakwibaza ngo ku mwanya wa 2 harinde? Ku mwanya wa 2 turahasanga umukinnyi w'igihangange w'umunyargentina. Uyu mukinnyi wazamuye imvamitima myinshi z'abanyargentina ndetse n'isi yose muri rusange, bitumwa ashyirwa ku mwanya wa 2 w'abakinnyi b'ibihe byose. Uyu yitwa Lionel Messi. Lionel Messi yicaye ku mwanya wa 2 mu bakinnyi b'ibihe byose. Uyu Lionel Messi nawe ni ndakorwaho. Uyu we ugiye kuvuga ibigwi bye bwakwira bukongera bugacya. Uyu Messi yabaye umunyargentina kabuhariwe, umunyargentina w'igihangange, umukinnyi w'umupira w'amaguru w'igihangange w'umuhanga, benshi bamukundira ibitego byinshi yagiye ahesha amakipe yagiye akinamo. Uyu rwose uyu munyargentina Lionel Messi ni ukuvuga ngo ni umukinnyi w'umusitari uzwi ku rwego rw'isi. Ngira ngo hari benshi wabaza umukinnyi w'umuhanga bagahita bakubwira ngo ni Lionel Messi. Ariko ku mwanya wa mbere wakwibaza ngo harinde? Ku mwanya wa mbere hari umukinnyi w'igihangange w'umunyabrazil. Uyu mukinnyi we ni ndakorwaho, n'umunyabigwi bya nyabyo, yatsinze ibitego byinshi kandi byiza. Uyu yakomewe amashyi n'abafana benshi utabara umubare, kuko iyo ageze imbere y'izamu, uyu munyabrazil uri ku mwanya wa mbere yitwa Pele. Uyu Pele
niwe uza ku mwanya wa mbere mu bakinnyi b'ibihe byose. Uyu yicaye ku ntebe y'icyubahiro ya mbere mu bakinnyi b'ibihe byose. Uyu Pele ari mu bantu bazamuye imvamitima myinshi y'abakunzi ba ruhago. Uyu ni umukinnyi wavugishije benshi, wazamuye imvamitima z'abanyabrezile. Uyu Pele yazamuye imvamitima myinshi z'abakunzi ba ruhago mu isi yose nzima. Uyu Pele benshi bamufata nk'aho ari we Pele de football. Uyu nguyu we bavuga yuko uyu ibyo akina abyumva, kandi uyu Pele azwiho kuba yaratwaye nawe ibihembo bigiye bitandukanye mu bakinnyi bagiye baba ibyamamare, kandi mu bakinnyi batazigera bibagirana ku isi nzima. Uyu Pele yicaye ku mwanya wa mbere, umukinnyi nawe wagiye ukundwa cyane hirya no hino mu isi, akaba umukinnyi ndasubirwamo. Uyu nguyu we ibigwi bye biramuranga. Uyu nguyu we arenzeho, ari ku mwanya wa mbere rero, akaba umunyabrezile wagiye uzamura imvamitima myinshi z'abanyabrezile. Uyu Pele ni umuhanga cyane. Uyu Pele azwi nanone ku mazina, azwiho ku mazina nka Alente, Edizo Alente. Uyu Pele azwiho ku mazina nka Edizo Alente. Uyu nawe yabaye umuhanga kandi yabaye igihangange mu isi yose nzima. Turabashimiye rero mwebwe mwakurikiranye uru rubuga